jamme kisiye mon on salminama bandiraɓe o be inde mum e yettore mum kala ka tolorɗon Allah ɓeydu jam ka ɓeygoreji mon ka ɓalli e ka jawle nene meɗen e jam e leydi Fuuta Jallo, leydi dime, leydi diina e ndimako. Haray kono andirɗon noon fiyoɗo waɗa yiya ɗum no heɓo Konakri, Fuuta ɗo, Zerekore, no heɓo Senegal, no heɓo Bissau, no heɓo Angola, no heɓo Mali, Bamako, no heɓo Abidjan. Aray ɗum numéroji ɗino ɗon ko Angola on tu woni windaki ɗon, gasa non ila jango ngal ɗon kadi e wattengal fi ha wawon heɓude oɗo waɗa yiya junjon ɗum nde yiɗo ñama hetton hoore mon bandiraɓe. So ɗum feƴƴi fi ndu suudu neniraɓe nene men wanidira ɓe muradu moƴƴuru waɗa ɗo jogodiral tambodiral fi ha heɓangol ɓe hoɗunde e joni noon ɗum kuti en cher tedditiri e muradu moƴƴu jama on waɗi wakkila kono noon si darama jama on waɗi 99% ko dowa waɗede ko 1% on heddi fi rawnagol suudu ndu e joni noon ko 19,700,000 fi waɗugol tun dalasugol en okkama saku nogay sima e jasugol hurgo e naadugol danke buutu e plafonugol ko ɗum noon heddorɓe joni bigsul waɗanno en ɗo e tamaw tañƴinago heɓa 2000 € e nder mum e wawe rawnade e nder ɗum heɓude on saku nogay siman kono mouvement ko waɗi kon ko 4 millions e seeɗa heɓi e joni nde waɗi numéro wa ino ngal e ore vidéo ji ɗin ɗo ñande o en andintinay ɗo ha sumayo ma si sumayo gasi en heɓali réaction ji fi lannitagol ngol haray ko yi'ande amen nden hande kadi ko nde woni gonga ko darugol fewja calcula fo freji ko waɗa kon coggu terrain on coggu ko finança freji fop calcula on tuma weɓita ndara seɓa e sodoɓe wawe yeyde watten ɗum e juuɗe maɓɓe haray ko ɗum woni anniye mi waɗiri ngal numéro wal 624 ngal fi en complète ɗum gaynitoɗen si tawi noon suumaye mayi hunde waɗa haray min heɓi droit wonde makko e ndu yeyte iɗen memde ɗo kadi alquran e ɗengal fulfulde sonorije ɗen yeggitimi tan hande ɗen jettude suratul Ali Imran simore juutunde kadi fotunde labande yoɗunde ɓanginanayde en piiji bus ko yowiti e ɓeɗo ahlul kitab juif e chrétien tentini fi chrétien ɓe ɓen wallahi hinde ñomiti ko ɗuuɗi fi maɓɓe nde yewti ga fi annabi Zakaria nene Maryama yewti fi annabi Isa nde yewti kadi fi cippiroji ko nelaɗo e waɗi inchallah en hawray ɗum e yeeso nde simore bandiraɓe ko soggeten ton seeɗa seeɗa hawrete heditore men hakkil tasko ɗo moƴƴa andon nelaɓen fof ɓe hokkano defte yimɓe maɓɓe ɓen heɓɓiti acciti defte Allah ɗen sinci goɗɗum ko jokka hande jinde ndaro hay ko wiyaɓe ko talbaɓe ko cernoɓe ka yahata e galle tawa wayway ɗo ko Qur'ana wura ayata ndara comportement ji ɗi ndara alhaali on ndara jama on yiya way ɓeɗo ko Qur'ana tigi nela ɗo le hari ko Qur'an kamɓe ɗo jikku maɓɓe fo hari ko Qur'an. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سورة آل عمران شمورند في بنغوري ما كتيدو إمران أنو جنگي وبينيا إمران ko annabajo woɓɓe ko neɗɗo moƴƴo Imran ko soro annabi Isa soro annabi Isa ɓe ala gorol
ko deyol ɓe mari. Ali Imrana o ko o woni ben nene Maryama. Madaniyatun nde simore kadi ko Madina yankore, ayeje maggol on ko ayeje temeɗɗiɗi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yo Allah hokku en barki maggol e sirru maggol e nuru maggol. Allahumma amin. Alif Lam Mim. Ko Allah andi ko muuyi e ɗeɗo kalfe tati. Enen en anda kono en gondini wondema Alif Lam Mim ko aya imorde ayeji Al-Qur'an. Allahu Allah la ilaha ala reweteɗo e gonga, nafa rewɗo lorra mo rewali illa huwa siwana Allah kanko tan. Alhayyu wurɗo mo mayata kanko. Alqayyum ko kanko woni duumiɗo taññugol fiyakuji jiyaɓe ɓen, ko kanko woni gaynanɗo hoore makko mo hatton gina hay e goto, ko kanko woni kadi yonowo tage fof wallata ɓe kala alhaali maɓɓe. Alqayyum adda'im ko kanko woni duumiɗo e gurnan, duumiɗo e taññugol programme ji tage fo ngo. Nazala Allah tippini alayka e dow ma ya Muhammad alkitaba alquran bilhaq. Bilhaq kullu ma fi haq, kala ko woni ɗo ko gonga, ko ɗo tun kadi ɗum heɓoto. Billahi wallahi tal kayre tan, kayre pet woni gonga. Ko heddi kon fow a yurnoto tu yiya hinumu hanama, yiya hay ko haqqil jaɓa, kono ndeɗo nde yewtata ko haqqil jaɓat, paske nde tappay conscience yimɓe ɓe. Ndeno musaddigan ko nde gonginde lima bayna yadayhi ɗen adiɗe nde, kañum ko tawreta e linjila e zabura. Allah dali wa anzalna tawrata, Allah cippini tawreta wal injila e injila. Tawrat deftere annabi Musa e yimɓe mum, injil deftere annabi Isa e yimɓe mum. Min qablu atto alqur'ana cippade min cippinno tawreta e linjila. Hudan alqur'ana non ko peewal linnasi wonande yimɓe ɓe. Wa anzala alfurqan, awa Allah cippini kadi alqur'an. Ma hudan ɗe defte ɗo fof ko peewal linnasi wonande yimɓe ɓe. Tawreta e linjila si wona ko wayla sanza kon. Wa anzala alfurqana, Allah cippini nde sendidirde gonga e fenande hakkunde ko dagi e ko harmi, kañum ko alqur'an. Innal lazina ben kafaru yedduɓe bi ayatillahi, ayeji Allah ɗen, lahun no wodani ɓe azabul lette sadidun sattuɗe. Wallahu Allah azizun ko foluɗo mo foletake, zuntiqamin jollette sattuɗe. Inna allaha Allah tabiti la yakhfa alayhi suɗanaki Allah say'un hunde fil ardi ka leydi wala fis samai wanaka kammu. Hunde suɗaki Allah, seede hunde suɗaki mo. Huwa allazi ko Allah woni on yusawwirukum mono mbadina on, mono desina on fil arhami ka nder rengandeji yumma mon, kayfa yasha'u mbadi ono yiɗiri. La ilaha ala reweteɗo illa huwa siwana Allah, al azizu ko Allah woni tedduɗo, al hakimu ñeñuɗo. Seede hunde majjanamo, wo doka tege yumma men ko kanko woni en desinde ton, o jonna en mbadi ko faala. Badum o yewtenge suratul Infitar. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Goto yalaki wonugol koko woni ko Allah wadi mo be ɗum. Huwa allazi ko Allah woni on anzala cippindo alayka dow ma ya Muhammad alkitaba alquran. Minhu no ende alqur'anare ayatun ayeje muhkamatun nyenyade, ko ɗum woni hentide ala e majje wo ko firtete wigol firo ma way ɗum ala a jangayde tun anda ko ɗum ɗo Allah fala, ko ɗum ɗo Allah woni yewtude. Ayatun muhkamat no nderga
hunna den ɗon non ayeje ummul kitabi ko ɗen woni daƴƴere ko ɗen woni asli deftere nden ko ɗen woni nene qur'ana on awa wa ukharu ayeje gono ga mutashabihat den ayeje ɗon ko jilɓuɗe fa amma allazina amma ɓen fi qulubihim ɓe woni ka ɓerɗe mum zaykhun oñagol gayo gonga fa yattabi'una hiɓe jokka ma tashabaha minhu konko nanditata e ɗen ayeje ɓe jonna feere maɓɓe avi maɓɓe ko jokka hande ibtikhaa ka ɗaɓɓitugol alfitnata fitna wabtikhaa e ka ɗaɓɓitugol ta'wilihi firugol alqur'ana wona o alif lam mim no tawa e mutashabihat kono ta fonti defte tafsir aje ton karama ko mo benen alif lam mim ko hunde kaari alif lam mim ko hunde kaari no be etta avi mum jonna kadina wabtikhaa ka ɗaɓɓitugol ta'wilihi firongo wa ma ya'lamu andata ta'wilahu firo alqur'ana haqiqiya on illa Allah siwana Allah andata firo alqur'an siwana Allah enen ko wawden ɗo ko jangugol mo yeti en ɗo fi lakara buy ko yeti en ko ɗo yerdo wonde yiide kono kanko Allah mo andi tigi tigi on enen kadi non ko nyande seedi ɗe wotawen wayway ko kañum tigini ko ɗum wonno ka deftere kono noon Allah daali warrasikhuna ɓen tutiɓe fil ilmi e gandal ara noon naadi karamakoji fewndiɗi andegoy karamako njulotoɓe diina kan warrasikhuna fil ilm hande ɓe ko ɗum woni golle maɓɓe ko jangugol lugha sarf wawa haala kan ala majlisi wo jooɗo e fontugol defte wiƴo jonna afiji mum sonka udita waɗa fatwaji wasi tawi no jonna haqqe ñaawgol e place taguɗon yaquluna warrasikhuna fil ilmi ɓen yaquluna hiɓe wi'a amanna bihi min gondini alqur'an kullum kala ayeje ñeññade ba e mutashabiha ba nandude ba min indi rabbina koye morde jooma amen wa ma yazakkaru waji tortande alqur'anare non illa ulul albab sona jomiraɓe haqqillaji laaɓuɗi ɓe rabbana kayyo jooma amen la tuzigh wata oñu qulubana ɓerɗe amen ɗen bada is hadaytana ɓawa fewni men wa hablana okkume min laddunka e morde ma rahmata yurmede innaka an Allah antal wahhabu ko a woni okkowo rabbana kayyo jooma amen innaka an jami'un nasi amoɓoya yimɓe ɓelli yawmin e ñalande la rayba sikke wo ala fihi nde ñalande inna allaha Allah la yuhliful mi'ad Allah tultinta fodore pelle to moɓoyay en fo ñande dargal o yoɓa en mo be ko golli inna allazina ɓen kafaru yedduɓe haa ɓe maayi e kefiru lan tukhniya nafata duncata anhum gayo maɓɓe ñande dargal amwaluhum jawle maɓɓe ɗen wala auladuhu wana ɓiɓɓe maɓɓe ɓe woni ko duncata min Allahi e lette Allah ɗen sayyan hay hunde wa ulaika ɓeɗo dey hum ko ɓe tigi tigi waqudun naari huɓɓitiroyte yite ngey kadabi ali firawna no way wano aada firawna e yimɓe mum wallazina ɓe min gablin immorde ko attiɓe immorde heferaɓe feƴƴuɓe kazzabuɓe fenniɓe ayatina ayeji amen ɗen fa akhadahumullahu Allah nangiri ɓe bi zunubihim sabu zunubaji maɓɓe ɗin o halkiɓe wallahu Allah sadidul iqab Allah ko sattuɗo lette wonande kala lundiɗo yamaruye makko qul ma kan lillazina ɓen kabaru heferɓe satughlabuna arma foole ɗon wa tuhsharuna moɓoye ɗon kadi ila jahannama faade ka yite jahannama wa bisa boni almihadu daɗɗuɗi ɓawo ko jahannama kad kana lakum gonɗi latanike on ayatun tasakuye fi fi'atayni e ɗi feddeji ɗiɗi iltaqata ɗi fotti ñande badr fi'atun fedde goo
tuqatilu hinde haɓa fi sabilillah e ɓantugol lawol dina Allah wa ukhra ndeya fedde kafiratun ko yeddunde yarawnahum heferaɓe ɓen no yiya julɓe ɓen mislayhim yeru maɓɓe laabi ɗiɗi ra'ayal ayni giiɗe gite Allah ɗuɗɗini ɓeeɗa ka gite ɓeeɗa wallahu Allah yu'ayyidu mo semminira bi nasrihi ballal makko ngal man yasa'u mo yiɗi inna fi dhalika ande ko janta ɗo la ibratan ɗum ɗo ko tasakuye li ulil absar wonande jomiraɓe haqqillaji laaɓuɗi 313 woɓɓe wi woɓɓe temetato e ko fayi wulure goɗɗum kono ɓayɓe teɗodiri ɓeeɗa ɗuuɗi ka gite ɓeeɗa intervention Allah waɗuno ɗon malaika cippi ballal Allah gal ari temetato fooli wulure hawri ɗum e suumaye Allahu akbar Allah daali zuyina cuɗanama linnasi yimɓe ɓen an e min en cuɗanama hubbu shahawat yiɗugol ko foti yiɗugol tuuyoji yiɗugol beleɗe ɗum non minan nisa himmorde rewɓe pellel se ndaari gorum ɓiɗɗo gorko non ko rewɓe ɓen waɗoto yiɗude edi jawdi la nature de l'homme ko Allah wonede zuyina linnasi hubbu shahawat pay kun no ko jandita no ko aɗoto yiɗugo ko jiwoy koyta ko ɗum Allah woni wiide zuyina linnasi hubbu shahawat minan nisa fuɗɗori rewɓe ɓen wal banina e ɓiɓɓe wal qanatirin muqantara e jawle moɓaɗe min azahabi immorde kange wal fiddate kalisi wal khaylil musawwamati hande wiyen otoje labaɗe wal khaylil musawwama pucci paraɗi ɓawo ɗo hande ko lando cruise otoje sera prije towɗe siɗa jooɗi e nder majji a sikkay koye nder avion wi wonɗa wal khaylil musawwama wal annami e nayi e dammi wal harsi e remuruji yimɓe men cuɗanama ɗum ɗo zalika ɗum ɗo fof mata'ul hayati duniya ko nafawel ngurdan aduna ni mata'ul hayati ɗum ɗo fof ko fi aduna wallahu Allah indahu kaka makko woni husnul ma'abi moƴƴuɗo ruttorde mo ɗaɓɓay yo ɗaɓɓu ko Allah ɓayru ɗum ɗo lanne ɓulma kamɓe ya Muhammad a unabbiku on acce mi humpita on acce mi yeeto on bi khairin ko ɓuri moƴƴude min zalikum e ko jantana ɗon ko on acce mi yeeto on ko ɓuri ɗum ɗo moƴƴude lillazina no wodani ɓen ittagaw hulɓe Allah inda rabbihim kalakara jooma maɓɓe no wodani ɓe ton jannatun aljannaji tajirino ila taro min tahti aka lekkuɓeji aljanna lanharu candi khalidina ko ɓe luttinteɓe fiha ka aljanna ton no wodani ɓe ton kadi waswajum e sonnaɓe mutahharatun laɓɓinaɓe kala ko ñiddata gorko wa ridwanun e yarlaye min Allahi immorde Allah ma wi'e qulma kamɓe ya Muhammad aw nabbikum on acce mi yeeto on bi khairin ko ɓuri moƴƴude min zalikum e ko jangana ɗon dow ɗo zuyyina linnasi hubbu shawati min annisa'i wal banin wal qanatiri al muqantara min aldhahabi wal fidda wal khayli al musawwama wal an'ami wal hars on acce mi yeeto on ko ɓuri ɗum ɗo awa lillazina no wodani ɓen ittaqaw hulɓe Allah inda rabbin kalakara jooma maɓɓe jannatun aljannaji tajirino ila taro min tahta ka lekkuɓeji aljanna lanharu candi khalidina ko ɓe luttinteɓe fiha ka aljanna ton wa aswajum e sonnaɓe mutahharatu laɓɓinaɓe kala ko ñiddata goɗɗo wa ridwanun yarlaye min Allah immorde ka Allah ɗum no ɓuri aljanna e nemaji mum welde ɓe wiyan wa ridwanun yarlaye seeɗajo min Allahi immorde Allah ɗum no ɓuri aljanna e nemaji mum wallahu Allah basirun ko reynuɗo be libadi jaaɓe ɓe Allah no suti yengoy allazina ɓe yaquluna ɓe no wiya rabbana kayo jooma amen innanano menen amanna men gondini faghfir lana yafano men zunubana zunubaji amen ni bakkatuji amen ni waqina dandu men adaban nari lette yite as-sabirina iskimɓe muññiɓe was-sadiqina iskimɓe gonguɓe wal qanitina iskimɓe yankiniɓe
walmunfiqina iskimɓen sakkotoɓe, walmustaghfirina iskimɓen insinotoɓe bil ashar kawendogo. Sahidallahu Allah seedike, sahidallah Allah woni seede, annahu ko woni fiye fiyake, la ilaha reweteɗo ala illa huwa siwona kanko. Yono hawni e sahidallahu Allah seedike, o seeditike kanko Allah, annahu ko woni fiye fiyake, la ilaha reweteɗo ala illa huwa siwona kanko Allah. Wal malaikatu malaikaji ɗinno seedi reweteɗo ala siwona Allah. Wa ulul ilmi jomiraɓe gandal ɓen, gandal gonga, gandal haqiqa, gandal tawhid ɗenno seedi reweteɗo ala siwona Allah. Qa'iman Allah ko nyiɓuɗo, ko o darorɗo bil qisti nundal, la ilaha ala reweteɗo illa huwa siwona Allah, al azizi Allah tedduɗo, al hakimi Allah nyiñuɗo. Yakka seede men ɗum, inna dina ande dina yarlaka kan, ande dina welaka kan, indallahi ka Allah al islam, ko ka dina jebbilare. Islam ko jebbilare goy. Islam wona waɗugol ko faala e ko miijigoy. Islam ko tippitagol wona ɓaawo yamaru e taguɗo on goy. Fawa dina ka Allah ko l'islam. Ko ɗum woni dina tawhid. Annabaɓe fop ko ɗum addi. Annabi Musa, annabi Isa, annabi Nuh, ɓe fop maɓɓe ko la ilaha illallah. Allah dali wa maktalafa lutondirali fifiyake o annabajo maketeɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alladhina ben utul kitaba okkaɓe defte, illa min ba'di ma ja'ahum sona ɓawo ariɓe al ilmu ganɗo gandal. Baghyanka ngayngu bainahum wongu hakkunde maɓɓe. Baghyanka ngayanandi konnagu bainahum wongu hakkunde maɓɓe. Wa man yakfur wonɗo wo yeddudo bi ayatillahi aya jalla den, fa inna allaha Allah sari'ul hisab, Allah ko yawuɗo hasbore, ko yawuɗo jugement, Allah ko yawuɗo ko nyawata, hara kadi o toñali. On andi fi on no Allah no yawi nyawore, a darke so makko ko caméra o ma holude golle ma de nyawa hore ma. Ɗon andi dossier ji ɗin kala kara no winda, caméra kadi no jokki en ɗum no wali. Hey, ino deftere golle ma jangi men nana, e ino caméra on tumande molto tono da ala yeddirgal henya haray antigi wi way ko mi bandi, antigi nyawata hore ma. Allah dali fa in hajjuka sibe wenjima ya Muhammad, sibe wenjima fi kaɗo dina, faqul ma kamɓe aslamtu, mi jebbili wajhiya yeso angol lillahi wonande Allah. Wa man ittabani ben jokkuɓe lan kadi jebbili geece maɓɓe ɗe wonande Allah. Wa qul ma kan lillazina ben utul kitaba okkaɓe defte kañum ko zife chrétien, wal ummiyina e arabeɓe, shirkoɓe ben ka arabuɓe, wiyamɓe a aslamtum silme, jebbile silme wonon julɓe. O menen nono, menen na men jul, menen ko men salafiya, menen ko sufiya, menen ko tijjaniya, menen ko kadiriya, sazadiya, madkhaliya, muhammadiya. Laaru Allah no wodi yetade nulaɗo yetoɓe a aslamtum wone julɓe. Fa in aslamu, si ɓe julɗi ɓe silmi, faqad ihtadaw, haray ɓe feewi. Wa in tawallaw, si ɓe huccitiɓe ɗurnike, fa innama alayka, andu ko fawima albalahu, ko yottingol ɗangina. Wallahu Allah basirun, ko sutiɗo bil ibadi jiyaɓe ɓe. Innal lazina ɓe yakfuruna, ɓe no yedda bi ayatillahi, ayaji Allah den, wa yaqtuluna annabiyina, ɓe wara annabaɓe ɓen bi khayri haqqin, ko alda e gonga. Wa yaqtuluna, hiɓe wara allazina ɓe ya'muruna, ɓe no yamira bil qisti nundal, minan nasi ka yimɓe, fa bassirhum, humpituɓe no wodani ɓe bi azabil lette alimin musude. Kono hanki miɗo hawri e goɗɗo mo lando,
wo julɓe ɓen fof no duwa landade ko honno waɗi Seydina Umar ɓe sahimbina Umar bunul Khattab ko honno waɗi Sayyidina Usman ɓe sahimbina kamɓe kadi ɓe wara ko honɗum waɗi Seydina Aliya ɓe sahimbina ɓe wara e ɓayle woɓɓe wi'i Seydina Abubakar ɓe empoisonna ay ɓe fooyi ka ɓe nyawdeteɗon ɓe empoisonno ɓe ko ɗum woni sabu maɓɓe Allah no yewta fi kelɗuɓe moƴƴuɓe ɓen pourquoi ɓen toujours ko ɓe victime waregol fi honnum no woodi réseau mafia no woodi système ji ila ka adal ila law complotoɓe hoore kala gowolo gonga e kala yamirowo ko moƴƴi o duwa ka wurude pour quelle raison ko ɗum Allah woli ɗo wa yaqtuluna annabiyina ɓe wara annabaɓe ɓen be gayri haq ko alda e gonga wa yaqtuluna hiɓe wara alladina ɓe ya'muruna ɓe no yamira bil qisti nunɗal Sayyidina Abubakar Umar Ali Usman ɓe hari ko pellet ko yamirayɓe ko moƴƴi pourquoi ɓe fof ko waraɓe ko homɓe wari ɓe fa bassirun humpituɓe wonɓe warde ɓe yimɓe gonga lahum no wodani ɓe bi azabi letti alimi musude kala akhara ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji allazina woni ɓen habitat boni a'maluhum golleji maɓɓe fi duniya kadna ɗo wal akhirati kala akhara wa ma lahum alanaɓe min nasirin faabo toɗo mono danda ɓe let alam taratinali wona tini ila allazina faade ɓen utu okkaɓe nasiban geɓal minal kitabe immorde ka tawreta yud'auna hiɓe noddede ila kitabillahi faade tawretare Allah nde liyahkuma ha Allah nyawa baynahum hakkunde maɓɓe summa yatawalla refti hucciti fariqum fedde minnum e maɓɓe wahum kamɓe mu'riduna ko ɓe ɗurniɓe zalika ko waɗi ɗum bi annahum ko sabu kamɓe gaaluɓe wi'i lan tamassana annaru mematamin yiite illa ayyaman siwona nyalɗi madudatin kontaɗe mawɓe amen rewno ngari ndin balɗe 40 menen ko ɗen tu yiite men sumata ka yiite Allah daali wa kharrahum hodiɓe fi dinihim e dina maɓɓe ma kanu konko ɓe laati yaftaruna ɓe fefindo fa kayfa ko honno iza jamanahum simen moɓoyi ɓe li yawmin e nyalande la rayba sikke wo ala fihi e nden nyalande wa wuffiyat jurnane kullu nafsin kala wonki ma kasabat konko ki faggiti wahum kamɓe la yuzlamuna ɓe toñetake qul ma kamɓe ya Muhammad allahumma ya an Allah malikal mulki jeyɗo laamu tu'til mulka da addana laamu ma ngun man tasha'u on mo yiɗuɗa wa tanzi'ul mulka hiɗa folla laamu mimman tasha'u on mo yiɗuɗa wa tu'izzuɗa teddinira okkugol laamu man tasha'u on mo yiɗuɗa wa tuzilluɗa hoynira follugol laamu man tasha'u on mo yiɗuɗa biyadika ko e bawɗe ma woni alkhairu kala moƴƴere innaka an Allah ala kulli shay'in e dow kala hunde gadirun ka wawɗo tulijul layla ida naada jemma on fin nahari e nyallal ngal wa tulijul nahara ida naada nyallal ngal fil layli e jemma on wa tukhrijul hayya da yaltina ko wuri minal mayyiti itta ko maayi wa tukhrijul mayyita da yaltina ka maayi minal hayyi itta ka wuri wa tarzuqu da arsika man tasa'u on mo yiɗuɗa arsikude bi ghairi hisabin walda e tampere tulijul layla hiɗa naada jemma on fin nahari e nder nyallal ngal tulijul layla fin nahar nyallal ngal juuta jemma on raɓɓiɗa wa tulijul nahara hiɗa naada nyallal ngal fil layli e jemma on nyallal ngal raɓɓiɗa jemma on juuta wa tukhrijul hayya da yaltina ko wuri minal mayyiti itta ka maayi wo fo nden ko maynde cofun kun ko wuruko wa tukhrijul mayyita da yaltina ka maayi minal hayyi itta ko wuri wo fo nden ko maynde gertogal ngal ko wurungal wa tarzuqu da arsika man tasha'u on mo yiɗuɗa be ghairi hisabin ko alda e tampere yalla arsiko en Allah daali la yattakhidi wata jogito almu'minuna gondimɓe ɓen alkafirina yedduɓe ɓen awliya a weldiɓe min dunil mu'minina ɓe acca gondimɓe ɓe to andi ko no fewndi
ko wiugo julɓe ɓe ko heferɓe iraniyemɓe ɓen ko heferɓe menen ko menen e Amérique naɓidata alande keɓe ɓenna daruri Bashar al-Assad kafir kefero Amérique Saddam Hussein Saddam était sunnite il n'était pas chiite mais menem Saoudi me wernay Américain ɓe ngare ɗo ale bombarde ɓe le Houthi de Yemen ɓe ƴetta misilje lancoygol Tel Aviv ka wiyete Israël Saudi imminta anti-aérienji mum ndin kapta ɗe Iran bugo lancugol Israël Jordani immosh immina piije France ndono hawni heferɗina julɓe ƴetta heferaɓe njatigi wono Hamas ɗo ƴetta ɓe waɗa heferaɓe ndono hawni Allah daali ko Allah woni daalude la yattakhizi almu'minun wata gonnimɓe ɓen jogito alkafirina yedduɓe ɓen awliya a weldiɓɓe huwondirteɓe min dunil mu'minina ɓe acca gonnimɓe ɓe wa man yaf'al dhalika kala huwuɗo ɗum ka gonnimɓe ka julɓe falaysa haray o laataki min Allahi immorde Allah fi shay'in hay hunde laysa min dinillah yo andu wona e dina Allah woni li anna al-kuffar sabuna ɓe heferaɓe ɓe Américain ɓe yiɗana gonnimɓe ɓen si wona kata e kasara ɓen kesa awa illa an tattagu si wona hulon minhum e maɓɓe tuqatan kulol ko ɗo Saudi e wonkoy woni dalninorde andi e Iran no wadde puissance ko be men famondira Américain ɓe ɓen sina ɗum ɓe are ɓe lanca dawla Saudi on illa an tattaku minhum tuqa no andi Amérique ko superpuissance menen meɗen huliɓe ko be men famondira e maɓɓe min jonnade milliard ko ɓe ara ɓe hiwa men contre julɓe ɓen ira ko ɗo ɓe on dalnode illa an tattaku minhum tuqa yo Amérique no hulɓi ƴe on nani ko Donald Trump haali kon ɗo andi combien de milliards ɓe débloqué ɗo fi premier déplacement Donald Trump wona Arabie Saoudite des milliards et des milliards Allahu akbar wa yuhazzirukumullahu Allah no hulɓinira on nassaw zati makko kin ko Allah tan hulɓini hulen Allah wa ila Allahi kaka Allah dey almasiru woni ruttorde gulma kamɓe ya Muhammad in tukfu si on suuɗi ma fi sudurikum konko woni ka ɓerɗe mo aw tubduhu ma on feññini ɗum ya'lamuhu llahu Allah no andi ɗum wa ya'lamu Allah no andi ma fi samawati konko woni ka kammuli wa ma fil ardi konko woni ka leydi wallahu Allah ala kulli shay'in e dow kala hunde qadirun ko waw Allah daali yawma tajidu nyande tawoyta kullu nafsin kala wonki ma amilat konko ki golli min khairin immorde moƴƴere muhdara ti taway ɗum no tawna yeso makki wa ma amilat kadi kala ko ki golli min su'in immorde ko boni tawaddu ki yeloto law anna baynaha wonde wonayno hakkunde makki kanki wonkiki wa baynahu e golle makki on amadan dumunne amadan nokku bayidan woɗɗodirɗo falete o wona l'est golle makko de wona l'ouest wa yuhazzirukumullahu Allah no hulɓinira on nde nafsahu zati makko ki Allah no hulɓinira en hoore makko woyen hulumogoy walla noon raufun ko tiɗuɗo giggol bil ibadi wonande jiyaɓe ɓen Allah no yiɗi en bandiraɓe ɓulma kamɓe in kuntum son laatike tuhibbuna allaha ko Allah yiɗuɗon ko heferaɓe ɓen o aya sappi yeeto ɓe rewoɓe sanamu tawi tun hiɗo yiɗi Allah fattabi'uni awa jokkelam min nelaɗo wona min annabajo ndey min nelaɗo on jokkela paske nelaɗo e annabi ɗum no seedi so on jokkilan yuhbibukumullahu Allahu on kadi yiɗay on wa yaghfir lakum o yafano on zunubakum zunubaji monni
wallahu allah khafurun ko yafotoɗo rahimu yurmeten. Qul ma kamɓe atiullaha ɗofte allah war rasula ɗoftoɗon nelaɗo on. ɗum ɗo ayiye ɓe faminanama ɗum ɗo no seedi ɗoftagol allah e ɗoftagol nelaɗo yugo kamɓe yiida yada ha ɓe sincani fi nelaɗo on dina façon ngo waɗa sunit no sunisme ɗum ɗo woni dina ka ɓe sinki ɓe baki e nelaɗo ɓe sendidiri ɗum ɗo atiullaha wa atiu rasul ɗofte allah ɗoftoɗon nelaɗo mo neli o ko honnu nelaɗo on ɗoftete e ko nela kon o ɗoftete. fa in tawallaw son hucciti on salike fa inna allaha allah la yuhibbu lettay dey allah yiɗa alkafirina yedduɓe ɓe. inna allaha allah istafa o subike adama baba adama wa nuhan e annabi nuhu wa ala ibrahima e ɓengure annabi ibrahima nden wa ala imrana e ɓengure imrana nden alal alamin e dow jamanu windere maɓɓe. zurriyatan ɗiɗo zurriyaji ba'du ha yoga majji min ba'din koye morde yoga walla samin ko nano kala ko wowla alimun anduɗo kala ko huwa. ko ɗum ɗo tawruɗen yimɓe ɓiɓɓe men ɓen no toɓɓire gasa buy'e men ko ɗum toɓɓira ko ɓayru hinumu hanama yalti joni gasa woɓɓe ko bir jam o wona toɓɓirede ma zamzam ma alaka hay toɓɓede go joni woɓɓe ala e toɓɓude ko manditiɗen ko tawɗen kon si bobo jibinama alluwal ɗaɓɓete winde inna allaha allah istafa o suɓike adama baba adama wa nuhan e annabi nuhu wa ala ibrahima e ɓengure annabi ibrahima nden wa ala imrana e ɓengure shaykhu imrana nden alal alamina e dow jamanu windere nde maɓɓe kamɓe zurriyatan ɗi ɓeɗo geɗal ɓe ba'du ha yoga maɓɓe min ba'din koye morde yoga wallahu allah sami'un ko nanowo alimun andu. o windete laabi jeɗɗi loote bobo hunkun sintinane hun toɓɓe na ɗum tawɗon kamon ton na ɗum tawɗon mawɓe mon no barkinora o aya mi landi on onon diasporaji ɗon andi ɗum ɓikkoye mon heɓa koye ton ɗon toɓɓa koye Qur'an mo toɓɓama Qur'ana noon o dekki ɓeere andi ɗum ɗon yidata yadata ko ɗum waɗi a mema e tu wemboɗa mi anda ko ɗum onon TikTok Facebook onon beten laabi ka o TikTok no wondi e yolto yalta wo sabeg accum yalta mi natawa ka WhatsApp ga mi ndara kadi ma mi ndara si landaki mise à jour on ko woni wo sabeg umaye goto wona gore jon kadi ndarte si tawi sisa beg ɗum aray c'est votre problème c'est pas mon problème. joni noon allah no qissanaden ɗo fi nene Maryam alayha salam isgalat tuma nde makuno imratu imrana sonnajo oɗo maketeɗo imran pati annabi isa o maki rabbi ya joma inni no min nazartu laka mi takkanima ma fi batni ko woni ka reedu an ɗo muharraran waɗanan dimo laaɓuɗo hokkam ɓiɗɗo gorko ko ɗum o faali o tori allah fatagabbal minni jaɓanan du'a an on hokkam ɓiɗɗo gorko muno rewa ma ga suudu ma hormanteru ɗo kañum ko baytil maqdis innaka an allah anta samiu ka won nanowo kala ko du'a al alimu anduɗo kala ko miija e ko huwa o toriki allah gorko ko ɗum waɗi du'oɗe wata en hawju annabi ibrahima du'ani no makka hande ɗum no juuri e maɓɓe no jaabi pati annabi isa ɓe toriki allah ɓiɗɗo gorko ɓe manti allah miɗo faala ya okkam ɓiɗɗo gorko mi okkamamo an kadi o wona ka suuduma o yangano diina ma kan anni on no moƴƴi ka moƴƴa anni on ɗon no laba ka labaka allah okkam ɓiɗɗo gorko mi ƴettamo mi okkamo
o daro fima ka suuduma Baitul Maqdis. Kono falamma wada'ataha nde o jibinno bobon qala to maki rabbi joma inni no min wada'atuha mi jibini o bobo dey unsa ko deyel ko suddido mi jibini wallahu alla a'lamu himo andi bima wada'atukum ko jibini Allah no andi ko jiwo jibini walaysa dhakaru lataki gorko mo dabbi on kal unsa wana deyel ko okka kon lataki biddo gorko mo dabbi on kal unsa wana biddo suddido ko okka kon kono maki wa inni no min sammaytuha minni o bobo maryama dewo Allah ko dum woni maryama dewo Allah wa inni no min uizuha bika mi molori mo sabu mada wa zurriyataha e zurriya makko on dandube minash shaytanir rajim e odo shaytani radado fataqabbalaha jabani mu rabbuha joma makko bi qabulin hasanin jabugol moddol o du'a mo du'i ba o jabude ko Allah okki makko wa ambataha Allah jandini nene maryama nabatan janduki hasanan yawuki wa kaffalaha nene maryama zakariya annabi zakariya undo kadi ko urba wadano ko hombo ne ata maryam urba o wada be ari e ciangol ilayngol mo beyo ardu e karambol liba mo kalambo mu yoli wo o ne ata nene maryam mo kalambol mun dari turni nokku ngotu wo ko onne ata nene maryam urba wada bayro hari no podo tirede hawrondiri annabi zakariya alayhi salam ko annabi zakariya ne'i nene maryama wondude be mabbe ka Baitul Maqdis kono kullama dakhalatu makalande nati alayha ka nene maryama woni to zakariya annabi zakariya al mihraba ka etasi ma ka mihrab ma ko al hujura ka samur ka woni don wajada annabi zakariya tawa inda haka nene maryama woni to rizqan nyamete qala annabi zakariya ma ka ya maryamu kayyo maryam anna laki haza ko to nyamete do iwramma qalat nene maryama ma ka huwa o nyamete min indillah kaka Allah yuri inna Allah la yarzuqu marsika man yasau moyidi bi ghairi hisabin ko alda e tampere si woni ceedu ko nyamete ndungu arata be tawata nde be yalti be ari be tay kanene maryama o be ta nyamete no ari fruit paso nyameteji din fu siktawi ko ndungu ko nyamete ceedu be tawata tay dum do ngaldini be holli be kawase molanado funta e o jiwo kadi holli kadi kawake molanado o jiwo do no wonde mu sabuna wata wadde goddo e samurdo yetto ya nyamete addangol mo ko nyama ara tawa nyamete derto no hawni tawa kadi sa addi pom ara tawa mango si tawi ceedu ko mango fewndi addi mango ara tawa pom e goddungo tay dum do no hawni be landi jiwunku qalat huwa min indillah ko Allah walla addande no hawni e inna allaha yarzuqu man yasha'u bi khayri hisab wa ya no mojo inna allaha yarzuqu man yasha'u bi khayri hisab inna allaha yarzuqu man yasha'u bi khayri hisab inna allaha yarzuqu man yasha'u he gasa portugol dum duddina goyno moji goy gasa goy baynon annabi zakariya yi dum do ye annabi zakariya on baybe seedi kedum hunalika ton bay annabi zakariya yi dum do da'a zakariya rabba annabi zakariya noddi kisan joma mabbe ara ceedu tawa nyamete ndungu ara ndungu tawa nyamete ceedu annabi zakariya tayno marno miijo no marno faale no jogino ambition tawino huliti hay hollugol Allah faale mum be hebi yaqine pellital wonde ma way o wondo addude nyamete fi kun jiwum on wayi réserve de problème ango mi hollay mo fi kala ko mi mawdo hunalika ton da'a zakariya annabi zakariya noddi rabbahu joma makko qala ma ki rabbi ya joma habli okka min ladunka imorde ma zurriyatan gedal bido tayyibatan labudo innaka Allah sami'u du'a kana no du'a mawdo mo 90 ans joni
tayro yi ko Allah o awi kon o tawi kanka di o hollu Allah faale yande e jaka o du'a no nafagoy fanadatu noddi annabi zakariya almalaikatu malaikaji din kanyum ko saydina jibril wa huwa hari kanko annabi zakariya qa'imun himo dari yusalli himo juula fil mihrabi ka nder juulirde ɓe noddimo anna allaha allah yubassiruka himo weltinire bi yahya wondema heɓay ɓiɗɗo wurowo ɓiɗɗo on inde makko nden ko wurowo musaddiqan ko gonginɗo bi kalimatin daalol min allahi imorde allah ko ɗum woni ko sembinirteɗo annabi isa annabi yahaya e annabi isa même génération sa'i goto kamɓe ɗon ɓe waddi zaman wa sayyidan ko koho e dow yimɓe makko ɓen kanko annabi yahaya wa hasuran ko suraɗo gayo rewɓe tawi kamɓe ɓe ala haaju e sonna o annabi zakari annabi yahaya kana hasura annabi isa kadi wonano kamɓe hari haaju maɓɓe ala e rewɓe wa nabiyan ko annabankejo kadi mina salihin ko jeyaɗo e moƴƴuɓe kadi hare ko ɓe duyi allah hokkan ɓiɗɗo laaɓuɗo moƴƴo kadi allah wi addi malaika déclaranemo ko tori ko mi hokkaymo ɗalaw maki ɗay ko mawɗo tawi be landal be funta anna yakunu li ko honno laatoran tammi hulamum paykum ko honno laatoran tammi ɓiɗɗo wagad balakani a gonɗi yettike an alkibaru mangu duuɓi an ɗin towi wamrati sonnajo an on aqirun ko dimaro ha hande o heɓali hayyanu reedu qala allah daali e ɗengal jibril kazaka wonani lika wodiranayma ɓiɗɗo yo zakariya allahu allah yafalumo huwa ma yasha'u kala ko yiɗi kala ko muuyi kala ko faala qala maki rabbi ya joma iji alli a waɗanan aya tammande nde mi andata ɓengu an jetti reedu qala allah daali ayatuka mande mande wondema ɓengu ma yetti reedu allah tukalliman nasa ko nde a yewtitata e yimɓe ɓe salasata ayamin balɗe dati illa ramzan siwona jopagol siwona jopagol wasukur rabbaka janto inde jomima kasiran ko ɗuuɗi wa sabbi subbun hinana allah bil ashiyi kikiɗe walibkari e bimbi ha en daari en tawi jaka ko tawruɗen ɓe mawɓe men ɗiɗo ufnangoji weddagol e suudu weddagol e juulirde wuufa inde allah fi haaju mum no feewira en tawi jaka ɗum yahata e burure ɗum koye ɓurana tippa tare sarti on ko yo o tabitu o duumo o ñiiɓa e jantagol allah na yo wowludu e goto balɗe tati siwona allah tun kanko e allah to woni gunɗaɓe janga tawreta waɗa azkar janga tawreta waɗa azkar janto allah allah le okkimo ɓiɗɗo on wiyeteɗo o yahya kañum ko wuro o allah wi wasukur rabbaka janto inde jomma kasiran go ɗuuɗi wa sabbi subbun hinana allah bil ashiyi kikiɗe wal ibkare bimbi wa is galatil malaikatu anditinde malaikaji ɗin makuno ɗi wi ya maryamu kayyo dewa allah inna allah allah de istafaka o suɓike ma wa taharaki o laɓɓinima e bakkatu wastafaki o suɓike ma ala nisa'il alamin e dow sonnaɓe jamanu windere ma nene maryama kadi hari allah suɓike ɓe ya maryamu kayyo dewa allah kayyo nene maryama okunuti ɗoftoli rabbiki jomama wasjudi sujjanmo warka i ruƴƴanama waɗa ruku'u ma arraki'ina wondude e juuloɓe warka i ma arraki'in juulu wondude e juuloɓe ɓe zalika koko janguden ɗo min ambayil haybi ɗum ko habaruji wirninoɗi ni c'est des histoires passées ko veƴƴi ko neeɓi kadi nuhihimede wahayna ɗum ilayka faade ma wama kunta latanoki ladayhin ka maɓɓe isi yulquna tuma nde ɓe bugotono aklamahum karambi maɓɓe ɗin ka cangol ɗum ko zordani ayyuhum ko hombo e maɓɓe yakfulu maryama ne atanene maryama wama kunta latanoki ladayhin ka maɓɓe is yahtasimuna tuma nde ɓe wenjayno poɗodirayno fi neɓugol nene maryama is qalatil malaikatu anditinde malaikaji ɗin makuno ya maryamu kayyo nene maryama kayyo maryama kayyo
dew Allah. Inna Allah Allah yubassiruka mo weltinire de bi kalimatin minhu. Annabi Isa ko kalima kongol kun fayakun. Bi kalimatin kongol minhu immongol e makko wondema an a heɓay ɓiɗɗo mo ala baba. Ismuhu inde ɓiɗɗo non almasihu ko mema sella. Isa ko Isa o wi'ete ibnu maryama geɗal maryama wajihan ko jon jahu fi duniya ka aduna ɗo wal akhirate kal akhara wa minal muqarrabin ko jeyaɗo e ɓattinaɓe ka amen ga menen Allah. Wa yukallimu nnasa imo haalana yimɓe ɓen fil mahdi ko penujo wa kahlan e ko ƴaƴƴurumajo wa minas salihin ko jeyaɗo e moƴƴuɓe kanko annabi Isa. Qalat nene maryama maki rabbi a jooma anna yakunu li konno laturan tammi wala dum ɓiɗɗo walam yamsasni ƴettali lam memali lam basharun gorko. Qala Allah dalika zako wonani liki wodirana e ma ɓiɗɗo yo maryama Allahu Allah yakhluqu imo taga ma yasha'u kala ko yiɗi iza gadasi Allah falama amran hunde wo hunde fiyake wo fiyake fa innama yaqulu lahu andu ko wi'anta ko fala kon kun koyo wonu fayakunu hara woni. Wa yuallimuhumul kitaba annabi Isa no andina bani Israila en ko woni kon tawreta defte wal hikmata e hikma e nyenƴal ko wi'ete kon hawrindinede kongol e kuugal. Wa tawrata e tawreta wal injila e linjila wa rasulan ko nelaɗo ila bani Israil faade bani Israila. Annabi Isa ko bani Israila en ɓe nela wona yaduna on fuu. Annino min gadi jiitukum mi addani on bi ayatin kawakeji mi rabbikum immorde jooma mo. Annabi Isa ɓe arduno e kawakeji. Annino min akhluqu miɗo desina akhluqu lakum miɗo desinana on minattini immorde loopal ka hay'ati tayri wana mbaadi sondu fa anfuqu mi wutta fihi e sondu ndun e desen ko mi desini kon fa yakunu ɗum laato tayran sondu ndu no wiira kono noon bi isnillahi koye dunga e Allah dey kadi. Wa ubriul akma miɗo sellina wumuɓe goɗɗo no heɓe hara o meeɗa yiide aduna fotta e annabi Isa waɗani itta tun o yi'a ko ɗum wimo almasih mema sella. Wal abrasa e ɓe barasi wiyen ɓe ɗama jan awa. Wa uhyil mauta miɗo wurnita mayɓe kadi bi isnillahi e dunga e Allah. Annabi Isa kana yuhyil mauta ɗum ɗo noon fof ko bi isnillah. Wa unabbiukum miɗo humpita on bima ta'kuluna konko nyaamuɗon fotta e annabi Isa ɗum ɓen na nyaami maaro e haako pute. Wa ma taddakhiruna konko marɗon fi buyutikum ka cuuɗe mum giɗa mari ka suudu pom e zi e ɗunɗa. Inna fi zalika no koko janta ɗo dey la ayatan lakum ko mande wonande o wonde komi annabajo wondema komi nelaɗo in kuntum so laatike mu'minina ko gondino. Kawake laamu no yiɗa sifa ɓe yimɓe ɓe annabaɓe Allah ɗo ko laamuji ɗi waɗi complot. Annabi Zakariya annabi Yahya laamuji ɗi wanno complot wargol. Annabi Isa kadi ko laamuji ɗi wanno complot fi wargol annabi Isa kono ɓen noon fa rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah daali wa musaddiqan lima bayna yadayya fi annabi Isa. Annabi Isa ko o gonginɗo nden adinde mo kañum ko tawreta. Ay kamɓe annabaɓe ɓe luragoy. Annabi Isa no gonɗini tawreta. Annabijo Muhammad no gonɗini injila e tawreta. An witiɗo julɗo sa saliki annabi Isa saliki annabi Musa angel islam on yiida on yaada. Ɗum noon minat tawrati ko tawreta wal yuhilla lakum miɗo daginana on ba'dallazi yogayɗin piiji hurrima alaykum harminanaɗi on. Wa ji'tukum mi addani on bi ayatin kawake min rabbikum immorde jooma mon fattaqullahu le Allah wa atiuni ɗoftoɗonmi e kala ko mi yamiri on e wotinɗingol Allah. Inna Allah Allah rabbi ko kanko jeylan ɗum ɗo ko maako annabi Isa wa rabbukum ko Allah jeyi on onon kadi fa'buduhu rewe Allah kanko tun. Haza ko rewgol Allah ngol siratu woni laawol mustaqimin foccingol. Kamɓe ɓe acci ɗum ɗo fop
ɓe wi ko ɓe tato, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allah daali falamma ahassa Isa, nde annabi Isa so'uno minhum e yimɓe makko ɓen alkufra keferu, ɓe falama mo warde. qala o maki man ansari, kombo wallatanmi ilallahi faade ɓantugol dina Allah ka. qala alhawariyuna, sahabaɓe makko ɓen maki, menen ɓe wiyani men ɗo ko wuppa laaɓa en, ɓe wi nahnu menen ansarullahi, ko men walloɓe dina Allah. amanna billahi, min gonɗini Allah. washhad, seedo an annabi Isa, bi anna no menen muslimuna, ko min julɓe jebbiliɓe wonani Allah. sahabaɓe annabi Musa Isa ɓen muslimuna, nam woɓɓe wiyaɓe ɓe Allah fembi non julɓe ɓen tigi, wo kamɓe nono ammenaɓe muslim, ko ɓe salafi, ko ɓe tijjani, ko ɓe suufi, ko ɓe kadiri, ko ɓe madkhali, ko ɓe shi'i, ko ɓe sunni, jokke ɗon hay adinoɓe on ɓen wo ko menen julɓe. ɓe wi rabbana kayyo joma amen, amanna men gonɗini bimande linji laare, anzaltande cippinɗa, watta bana rasula men jokki nelaɗo ma Isa o, faktubna windu men ma ashahidina, wondude seediɓe. wa makaruɓe fewji fi wargol annabi Isa, wa makara Allahu, Allah fewji fi dandugol annabi Isa, wallahu Allah khairul makirin, ko Allah woni moƴƴo fewjoɓe. yo Allah fewju fi no hajuji men ɗi moƴƴira. isqala Allahu, anditinde Allah daaluno, o daali ya Isa, ko ayyo Isa, inni no min mutawaffika, mi tamete, ko ɗum woni akhizu bi ruhika wa jasadika, mi ƴettidete an e ɓandu ma ndun e wonki maki fof. wa rafiuka, mi ɓante ilayya faade ka kammuliyam, nga mi ittamaka aduna ɗo. wa mutahhiruka, mi dandete min allazina ɓen kafaru heferɓe. wa jailu allazina, mi waɗay ɓen ittaba'uka jokkuɓe ma e tawhidi e gonɗinal, fawqa allazina, sengodo ɓen kafaru yedduɓe ila yawmil qiyamati, ha ñande dargal. woɓɓe fami sikka ɗo ko chrétien ɓe wiya kalla, ko kala jokkuɗo annabi Isa e tawhid, woti ndingol Allah kanko. wa jailul lazina, mi waɗay ɓen ittaba'uka jokkuɓe ma ka gonɗinal, fawqa allazina, sengodo ɓen kafaru heferɓe ila yawmil qiyamati, ha ñande dargal. summa ilayya, reftika ka anga marjiu, ko woni ruttorde moɗon, fa ahkumu, mi ñeewa baynakum, hakkunde mon, fima kuntum, konko laati ɗon, fihi e mum, taktalifuna, iɗon lutondira. wa amma allazina, amma ɓen kafaru heferɓe, fa u'adhibuhum, Allah lettayɓe azaban lette sadidan, sattuɗe fi duniya ka aduna ɗo, wal akhirati e kalaha. wa ma lahum, ala naɓe min nasirina, faabotoɗo mono danda ɓe lette. wa amma allazina, amma ɓen amanu, gonɗinɓe, wa amilu salihati, ɓe golli golleji moƴƴi, wa yuwaffihim, Allah jurnanayɓe ujurahum, baraji maɓɓe ɗi, wallahu Allah la yuhibbu, lettay dey azzalimina, toñoɓe ɓe. zalika fi annabi Isa, natluhu, meɗen janga ɗum, alayka e dow ma ya Muhammad, min al ayati, immorde ayeji, wa dhikril hakim, e alqur'ana ñeññande. eno wodi ko hoole ɓuri ko alqur'ana yew. khurafatuji ƴettaɗi e defte juif e chrétien, ya julɓe karamakoɓe julɓe no allitora ɗum dallinora ɗin piiji. Allahu woni daalude. zalika fi o ɗo fiyake annabi Isa, natluhu, meɗen janga ɗum, alayka e tawende ma, bil haqqi, jangugo gonga. minal natluhu alayka minal ayat, ko jeya ɗum e ayeji alqur'an, wa dhikril hakim, ko alqur'ana ñeññande nden kadi Allah woni yewtude fi annabi Isa, wona e qila ma qala de ka alqur'an. Allah daali inna masala Isa, ande sifa tagugol annabi Isa indallahi ka Allah, ka masali Adama, no wawan sifa tagugol baba Adam. khalaqahu, Allah tagi baba Adama, min turabin, o itti e mbullari. summa qala lahu, refti o wiyani mbullari ndin, kun, yo ndi wonu annabi Isa, fayakunu, ndi woni. yo ndi wonu baba Adama, fayakunu, ndi woni baba Adama.
الحق أغونغا من ربك كوي مرد جومم. هذا هو القول الحق في قصة عيسى. وناكو زيف ببيوية نين مريم وادو الزنا ماكو ياتا هاكري تنجليغو هبتو بنالي وهاري أن نين مريم نو ماري كوبين نهوني غوي ماري كوبين ياندا كو جوزيف ويتي و ياقوب. الله أكبر. أودو الله وي إن كوني أتاجري النبي إيسا كدي الله بابا كون فيكون. أيوة الله نفعله يوني الله دالي فمن هاجك كلا وينجو دوما ازيفو ببين ما ابي كريتيين بي فمن هاجك كلا وينجو دوما ابي كريتيين بي فيه في النبي عيسى من بعد ما جاءك باو القرآن أريما من العلم إمر دي غند الوحي فقل ويام تعالى واري ندعو من ندى أبناءنا بيبيامين وأبناءكم ندون بيبيمون ونساءنا من ندى ريوبي أمين بين ونساءكم ندون ريوبي مون بين وأنفسنا من أدى هوري أمين وأنفسكم أدون هوري مون ثم نبتهل رفتين فو ينكينو دي ودين دعاء ونجعل ودين لعنة الله يكدي الله ونو على الكاذبين يدو فينو ببين. يسوسانو يسوسا يسوسانو بدأ بالله يسوسانو دي يسوسانو فيو يسوسانو no awni go ko jullo no hande jullo suusi wadgol hudo wallahi billahi fena wondira Allah fena deedo ko kereti wonno Allah yeti nelado si tawi tumbe lurrima ele be luruno e wado jangani be awa are waden du'a suusa wallahi be suusata. Allah dali inna haza no koko men qissani on do koko men jangam ma do ya Muhammad fi annabi Isa lahu al qasasul haq ko dum do woni qissa gonga ko gonga kanni wama min ilahin ala rewetedo illa Allah siwana Allah na annabi Isa wana annabi Uzair wana malaika ko Allah petto rewete. wa inna Allah alla lahu al azizu kankuni foludo e laamu makko teddudo foludo al hakim nyenyudo e golle makko. wa inta wallahu sibe hucciti be salike nelal mangal ya Muhammad wa inna Allah alla alimun ko andudo bil mufsidina ben bonno. gulma kambe ya ahlal kitabi kono yo yimbe defte kono yo zifu e chrétien ta'ala ware ila kalimatin fade kongol sawa'in fotaingol bainana hakkunde amen wa bainakum e mo'o Allah na'buda menen men rewata illa Allah siwana Allah wala nusrika bihi min shirkanta Allah shay'an hay hunde wala yattakhiza jogito tako ba'duna yoga amen ba'dan yoga arbaba rewetebe min dunillahi ko wori Allah. fa in tawallaw sibe huccitibe salike faqulu wi'e ishhadu sede awa onon zifu e chrétien bi annano menen dey muslimuna ko men julbe wana men salafiya na men tijjaniya na men wahhabiya na men sazaliya na men sunniya wana men shiiya. sede bi annano menen muslimuna ko men julbe jebbi. Allahu akbar. Allah woye yeto zifu e chrétien enen koye julbe. Allah dali ya ahlal kitabi konon yo yimbe defte konon yo jangi hurali en limatu hajjuna konnu wenjantum fi Ibrahima fi annabi Ibrahim. Pourquoi? wama unzilati tawratu tawreta tippinaka wal injilu e linjila illa min ba'dihi shona bawo feƴƴugol annabi Ibrahima ɗum kadi dumunne juutuɗo.
afala taqiluna e on haqqilta e onon on ala haqqil ha antum hamo on haula'i ɓe hajajutun on wenji fima lakum konko wodani on bihi e wenjugolngol ilmun andugol fi annabi Musa e annabi Isa falimatu hajjuna ko on ɗum wenjanton fima laysa lakum konko latanaki on bihi e mu'um ilmun gandal fi annabi Ibrahima wallahu walla ya'lamu himo andi wa antum onon la ta'lamuna on anda ma kana Ibrahimu annabi Ibrahima latanoki yahudiyan ko wiyete kon zif wala nasraniyan wana o chrétien walakin siko woni annabi Ibrahim kana o latino hanifan ko o nyiɗo kala e sirku musliman ko julɗo wonno kana muslim na muslim annabi Ibrahim ko julɗo muslim ene konto ittuɗon nde inde onon surtout ko e siɓɓe amen wonɓe jokkude ko yara boye o falsification konto ittuɗon ɗum inde mon ɗe mawɓe mon fembi on acca ɗen ƴetta inde heɓɓitaɗe ɗe Allah hay fembi on kon accon ɗon ƴetton inde takkon konto ittuɗon ɗum hatu burhanakum in kuntum sadiq adde dalil konto ƴettuɗon ɗum walakin kana hanifan muslima wama kana annabi Ibrahima latanoki min almushrikina jaaɗo e sirkon inna awla nnasi andu ko ɓuri handude yimɓe ɓen fo bi Ibrahima e annabi Ibrahima ka jokkugol ɓe ka dina lallazina ko ɓen ittaba'uhu jokkinoɓe ɓe ka arande zamanu maɓɓe wa hadha annabiyu e o annabijo Muhammad wallazina ɓen amanu gonɗinɓe mofte annabijo Muhammad wallahu Allah waliyul mu'minin ko Allah woni giɗo gonɗinɓe ɓe waddat yelike ta'ifatun fedde min ahlil kitabi ka yimɓe defte kañum ko zifuɓe ɓen law yudillunakum hara ɓe majjinayno on wama yudilluna ɓe majjinta illa anfusahum si wona hoore maɓɓe wama yash'uruna ɓe sowa andude ko hoore maɓɓe ɓe majjinta ya ahlal kitabi ko non yo jangi hurali en ko non yo zifu e chrétien lima takfuruna ko on no yeddanton bi ayatillahi ayaji Allah alquran wa antum onon tashhaduna hiɗon seediti wonde ma alqur'ana ko gonga iyon no yeddanto ya ahlal kitabi ko non yo yimɓe defte zifu e chrétien kala ko wiɗon ahlal kitab taw landito ko kamɓe ɗo wawi noon wiide kadi ko non yo jangi hurali en jangi ha gayni sali fes o julɓe buy wayi hande lima talbisuna alhaqqa ko on no jillidiran ton gonga kan bil batili e mere nden wa taktumuna alhaqqa suɗon gonga kan wa antum hara onon ta'lamuna iɗon andi gonga kan ko gonga wa galat wi ta'ifatun fedde min ahlil kitabi ka yimɓe defte ɓe wi aminu gondine billazide alqur'anare unzila tippinande alallazina e dow ɓen amanu gonninɓe wajahanna haari ka arande nyallal yahe tawtonɓe yon koyen fo minen kadi komin julɓe yahe ka nyalorma on fo wonde maɓɓe ko onon julɓe ɓe wakfuru yeddon akhirahu ka wattande nyallal ko ɗum woni ka sakkitorde nyallal con artiga wonten e keferu ko wonnode na hande i manipulation ji fuɗɗi ɗum waɗi surtout ɓawo mayde nelaɗo les chiffres sont infiltrés Allahu akbar fatagol nelaɗo tawi wahayu acci cippade jifɓe ɓen infiltre no ka dina moƴƴano ko ɗum so nani khurafatuji e ɗe hadisaje goo on nanay tun taw way ɗum ɗo kaka jifɓe ɓen yiwi kono ɓayi hay janguɓe ɓen wonti njofo Qur'an no waali ko ƴettugol penale heɓɓitaɗe ɗe yiida yaada e deftere Allah nden baka ɗum ka dina baka ɗum e nelaɗo ɗum ɗo no hawni wola allahum bela onon son waɗi ɗum yarjiuna ɓe ruttoto ɓe wa e dina maɓɓe kamɓe arta e dina mon kam Allahu akbar iɓe wiya noon wala tu'minu watan hooloyo noon watan gonɗinoy de illa liman ittabasi wona on jokkuɗo dina kum dina mon kam
ko émissaire ɓe imminta ɓe naɓi ɓe infiltri l'islam o ɗum kadi hari nelaɗo no wuri fatagol maɓɓe kan wawlotako ko feƴƴi kon ulma kamɓe innal huda ande peewal hudallahi ko peewal allah l'islam an yu'ta wata on sikku okkete ahadun hay goto onon ɓe julɓe mislama uti tun sifa ko okka ɗon aw yuhajukum ɓe wenjiroyay on ɗum inda rabbe kon kalakara joma mon ɗum wawa wonde ulma kamɓe innal fadla ande ɓural biyadillahi koye juuɗe allah woni yu'tihi allah no okka ɓural makko ngal man yashawo mo yiɗi okkude yo allah okkoye ɓural makko ngal wallahu allah wasi'un allah ko yajuɗo ɓural alimum anduɗo yahtassu allah hino hertinana bi rahmatihi annabaku makko ngun man yashawu ɓemɓe o yiɗi wallahu allah zul fadlil azim kanko woni jom ɓural mawnugal ngal yo allah okkoye ɓural makko ngal wa min ahlil kitabi no ka yimɓe defte man on neɗɗo intamanhu sa holike mo ha a nyawlimo mbe qintarin jawdi ɗuɗundi yo addihi o jonnitay ndin jawdi ilayka faadema wa min hunno e maɓɓe man on neɗɗo intamanhu sa holike mo ha a halfinimo bi dinarin mbuɗu goto la yo addihi o jonnitata ɗum ilayka faadema illa ma dumta sona duumoɗa alayhi e ƴantugol mo qa'iman ka dariɗo nyande o nyande hara ha ɓaal zalika ko waɗi ɗum woɓɓe maɓɓe jonnitata siɓel nyawlama ma ɓe luɓama bi annahum ko sabu kamɓe galuɓe wi'i laysa alayna laataki no fawi men menen zifuɓe ɓen fil ummiyina e jawle ɓeɗo arabuɓe sabilullah wal bakkat ɓe sirkoɓe makka menen no falira o min jaɓirta jawle maɓɓe ɗe andi hari ɓe waɗi ko kamɓe woni yimɓe tawhide ari ɓeɗo yimɓe defte ɓe waɗi ko kamɓe jogi tawhid kamɓe wotindini allah ko hefraɓe makka ɓe woni sirkoɓe cela veut dire ɓen ɗon jawle maɓɓe wonkiji maɓɓe daganiɓe no ɓe fala o ɓe jaɓirta ɗum e tawile noon ko ɓe sirkoɓe ko ɓe sirkoɓe ɓe wi laysa alayna allah tagi no fayi men fil ummiyina sabilu wa yaquluna ɓe wowla alallahi dambay allah alkaziba fenande wahum kamɓe ya'lamuna ɓe andi ɓe fenayi bala o bakkatu no fawiɓe e jawle arabuɓe ɓe bakkatu no fawima an o julɗo joɗiɗo occident e moƴƴingol penale ñaama jawle portoɓe ɓen bala o bakkatu no fawima e ɗum mari rewɓe ɗiɗo wonda hay e goto oya no jakarta oya no lome mo beeno feere ko moltagol ara ko copinage fi tun tammaru i wono jamfade e porto kere kere a yeta ala bakkatu ñamgol jawle portoɓe on yeta julɗo no daganimo jaɓugol jawdi kefero bala o bakkatu no fawi onon julɓe joɗiɓe occident no moƴƴini penale fi no wurira bakkatu no fawi on giɗo man awfa kala hunnuɗo bi ahdihi hoolare nde o hoola ahadi ndi o ahoda wattaqa o huli allah e jamfagol e fenugol fa inna allah yuhibbul muttaqin allah no yiɗi hulayɓe mo ɓe ti tun aduna ha seeɗani ko ɗum waɗi kataji mum ɗin no tiiɗi buyno jiɓi ko on no jarri bora perda ɓengu mum perda ɓiɓɓe mum sabuna mahi dewgal mum e hoore penale e hoore ñaamugo social ji harmuɗi no sikka allah kankoye mo ŋoŋi sakkoɗano sikka wuura e jam aduna hey jamais o régilta affaire on taw jiiɓa e ɓernde ma nden adola khara yaltu e ɗum nani jooɗo innal lazina ɓe yastaruna ɓe no sotta ɓe no wattita bi ahadillahi ahdi allah ndin wa aymanihim e wondoje maɓɓe ɗen ɓe wonda ɓe fena tawa ko ɓe fandori ɗum samanan kalilan ko ɗaɓɓugol coggelel fanɗugel aide social fenade ulaika ɓen ɗon la khalaqa lahum geɓal aljanna ala naɓe fil akhirati kal akhara wala yukallimuhumullahu allah daalanoytaɓe daalol yurmede
wala yanzuru ilayhim allah ndaroytaɓe kadi darɗe yurmende yawmal qiyamati ñande dargal wala yusakkin allah laɓɓintaɓe tundele zunubaji wala hunno wodani ɓe azabul lette alimum musude wa inna min nunno ɓe yimɓe defte juif et chrétien la fariqum fedde yalwuna hiɓe oña alsinatahum ɗenɗe maɓɓe ɗen bil kitabi ka tawreta e ka linjila litahsabuhu ha sikkon ko ɓe woni wowlude kon min alkitabi ka tawreta ma ka linjila wa ma huwa ɗum wonali min alkitab immorde ka tawreta e ka linjila wa yaquluna hiɓe wiya huwa ɗum ɗo min indillahi koye morɗum e allah wa ma huwa ɗum wonali min indillahi immorɗum ka allah wa yaquluna hiɓe wowla alallahi damba e allah alkaziba fenande wa on kamɓe ya'lamuna ɓe andi ɓe fene allah dali ma kana hanana li basharin ɓandinkejo wo ɓandinkejo an yu'tiyahu llahu nde allah okkatamo alkitaba deftere wal hukuma e ñawoje wannubuwata e annabako summa yaqula refti o wiyana linnasi yimɓe ɓen kunu laate kunu wone ibadalli rewa e ɓelam min dunillahi ko wori allah o wowlata ɗum walakin siko woni ko wi'ata kunu laate rabbaniyina ne'itorɓe gande bima kuntum sabu konko laatiɗon to allimuna alkitaba hiɗon andino ka defte tawreta e linjila wa bima kuntum e konko laatiɗon tadrusuna hiɗon janga wala yamurukum o yamirta on dey an tattakhidul malaikata yon jogito malaikaɓe ɓe wannabina e annabaɓe ɓen arbaba reweteɓe a yamurukum o yamiray on bil kufri keferu ba'da is antum ɓande tawde onon muslimuna kon julɓe onon on heferdina e julɓe ɓen fitun onon e maɓɓe ɗo lundi tawata kadi koko woni ga ko allah ñawoyta kon goɗɗo ko allah tun andi fi mum ko aqida ayoda ko aqida hunde ka ɓe fiɓi allah naka arsi woni ko heferaɓe tawawi heferɗingol goɗɗo anda mari on droit tare ko allah woni yewtude o yamirta on yon jogito malaika annabajo o rewete o yamira yon keferu ɓawo on wonde kon julɓe wa iza kaza allah wanditende allah nanguno misaqan nabiyina ahadi e ɓe annabaɓe honnu lama ataytukum mami addan on min kitabin immorde defte wa hikmatin e annabako summa jaaku refti ari on rasulun nelaɗo musaddiqun ko gonginɗo lima ma'akun ɗen wonɗe kamon wiwɗon la tu'minunna bihi ma on gonɗin annabajo on wala tansurannahu man wallumo qala allah dali a agrartum e on jaɓi ɗum e on qirritike ɗum wa akhastum on nangi ala dhalikum e koko jantana ɗon ko isri ahdika an qalu ɓe wi aqrarna men jaɓi men qirritike nelaɗo arɗo wo men jokkay qala allah dali fashhadu awa seede wa ana min ma'aku wondude mo min ashahidi om yaɗo e seediɓe ene noon ɓay nelaɗo nelama ɓe jaɓuno o oyi faman tawalla wondo wo huccitude bada zalika ɓawo ndi ahadi ndi ƴettuduɗen fa ulaika ɓen ɗon humul fasiqun ko ɓe woni yaltuɓe e yamirore diina afa khayra dinillahi e ko wona diina allah ka yabkhuna ɓe ɗaɓɓitata e ko wona diina tawhidi ɓe ɗaɓɓitata walahu ko allah aslama woni ko jebbilanto man fi samawat ɓe wonɓe ka kammuli wal arde ka leydi taw an e yiɗi wa karhan e añi ɓe yiɗiwo ɓe añiwo ko allah ɓe jebbilanta wa ilahi ka allah dey yurjauna woni ko ɓe ruttete afa khayra dinillahi yabghun walahu aslama man fi samawati wal ard taw an wa karhan wa ilahi ka allah yurjauna woni ɓe ruttete qul ma kamɓe amanna billahi min gondini allah wama e nde alqur'anare unzila tippinande alayna e dow ame wona dow goɗɗum ngo ko woɓɓe heɓɓitoto penale
wona qur'ana tun tippi goɗɗungo kadi no tippi ara wona ɗum qulma kamɓe amanna min gonnini billahi allah wama unzila e ko cippina honnu alqur'an alayna e dow amin wama unzila e konko cippina ala ibrahima e dow annabi ibrahim ɗereli sappo wa ismaila e ɗereli ko cippina e annabi ismail wa ishaqa e ɗereli ko cippinana annabi ishaq wa yaquba e ɗereli ko cippina e annabi yaquba wal asbati e geɗalɓe annabi yaquba wama e nden tawretare utiya musa okkande annabi musa men gonɗininde wa isa e linjilare okkande annabi isa nden kadi men gonɗini wannabiyuna e ngaroji okkanoɗi annabaɓe min rabbin immorde jooma maɓɓe min gonɗini ɗum ɗo fop la nu farrigu menen men serdata bayna ahadin hakkunde goto minhum e nelaɓe ɓen wa nahnu menen min muhammad e sahabaɓe ɓe mi wondi ɓen lahu wonande allah muslimuna komin julɓe jebbiliɓe point ono honto yiwruɗon nde ko honto yaltirɗon na non onon ko wonɗo ƴettude diina e juuɗe mo ma heɗito on ko o waɗi na dey onon few ko wonɗo wiwde on ustaz kaari ceerno kaari karamako kaari docteur kaari ko ɓe waɗi e kaari no jangi diina goɗɗo ƴetta inde heɓɓito sinca dambito tawata en face l'ennemi nelaɗo serali wa nahnu lahu muslimun ila fuɗɗiɗen jangude bakara e ali imrana ɗo ha ndono hawni allah daali wa man yabtaki wonɗo wo ɗaɓɓituɗo gayral islami ko woori kaɗo diina l'islamu diinan diina falan yuqbala minhu jaɓantake wa huwa kanko fil akhirati kal akhara min al khasirin ko jeyaɗo e hayruɓe ko jeyaɗo e perduɓe bandiraɓe sabu l'islam ko diina wota kanka nelaɓe ɓen fopo addi falaysa adiyan mutaaddada ko wona mufti siri o wowlannoɓe ka parlement européen o wi nahnu fi mantiqatina la nu'minu bi ta'addudil adiyan الدين واحدة أما الشريعة القانون فهو مختلف إلى زمن إلى زمن أقول إن موسى وعيسى وإبراهيم ومحمد جاءوا بدين واحد وتي دينغول الله بيت etedingol ko Allah tagi ko yurme tage fo aw annabaɓe fof ko islam ɗo al istislam ko ɗum woni jebbilanagol allah kala noon ɗaɓɓituɗo diina goo o jokki ko wona ka diina ka annabaɓe gaddi kan ara o pirdi juif koko moƴƴina chrétien koko moƴƴina ɗum ɗo fof ko inde yimɓe ni christianisme judaïsme pop ko bouddhisme pop ko inde islam noon na inde goto Allah daali kayfa yahdi llahu ko honno Allah fewnirta qawman yimɓe kafaru yedduɓe baada imanin ɓawo gondinal maɓɓe kon Allah fewnirta yimɓe gondinɓe annabi Musa ɓe gondini annabi Isa ɓe yiltoɓe yedda annabijo Muhammad ko honno Allah fewnirta ɓen ɗon yimɓe ko landal taguɗo landi kayfa ko honno yahdi llahu allahu on fewnirta ɗawman yimɓe kafaru heferɗuɓe baada imanin ɓa gondinal maɓɓe wa shahidu hiɓe seedi anna rasula no o nelaɗo Muhammad haqqun ko goga wallahu allah la yahdi o fewnata alqawma zalimin yimɓe tawñoɓe ɓe ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji ɗo jaza'uhum joddi maɓɓe anna alayhim fawi keɓe la'natallahi kuddi allah wal malaikati e kuddi malaika wannasi e kuddi yimɓe ajmayina ɓe dennanga khalidina ko ɓe luttinteɓe fiha e nder kuddi ndin ka nder jahannama la yukhaffafu anhum hoynanoytake ɓe alazabu lette ɗen wala hum wona kamɓe yunzaruna woni ko nennete illa allazina sona ɓen tabu tubuɓe min ba'di zalika ɓawo min kambude wa aslahu ɓe moƴƴini fa inna allaha allah ghafurun ko yafotoɗo rahimu yurmeteɗo inna allazina ɓen kafaru yedduɓe
bada imani mba gondinal mabbe summa zadu retti be beydi tori kufran keferu kadi lan tuqbala jabetake tawbatuhum tubu biye benno wa ulaika benno humud dalluna ko be woni majjube innal lazina ben kafaru yeddube wa matu habe mai won kambe kuffarun ko be heferabe walan yuqbala jabantake min ahadihim goto e mabbe mil'ul ardi tewleydi ni zahaban kange wala wiftada bi hayso sottori du nyande darngal ulaika be do lahun no wodani be azabul letti alimu musude musinade wama lahum ala nabe min nasirin habo todo mono danda be lette tifala be heboyay si Allah nangoy goddo nyande darngal haramo jogi ko woni aduna foppo ya Allah jabudun do metto ko dum Allah woni yewtude do falan yuqbal min ahadihim mil'ul ardi zahaba wala wiftada bi sadaqa Allahu alazim haray nangal Allah ngal no satti nangal Allah ngal no mawni ko do wonde hattude ande suma yo vraiment nde yette jallo be mede loiti ha fekkiti na ben do kadi sedani kanko cerno on o maketedo Abdurrahman al-Akhdari algérien jo windi nde deftere nde tawde mawbe men no janna hara ko en paykoy fi en faamu nyaawoje den fi o dewal konno salli gorte laabirte juulirte ko be tippi alquran e makuji ne laada be windi nde do deftere hawrunde kono sa faaminde hara ya hebi piji buyderto wa ta'khiru salat no harmani kala helli faado nennugo julde anye min en naatido anye min den julde le wa ta'khiru salat no harmani kala helli faado nennugo julde an awqatiha gayo waqutuji mayre inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta an awqatiha awqa ko dunni daganta ko helli faado nde onenna julde gay wagutu may Allah wi julde nden e hore jondimbe ben ko nde farlade nde wada leer kadi ko julde subaka adona ngem fudude an emin an wondo landa an emin en julde dum ele subaka ado nangem fudude subhanallah generation yolto yalta Facebook TikTok ha e 3h inna imoto le julay le fenande no harmi bakkatu njano wonde faggita fana ila kazawal nangen dirti ila nangen dirti ka hakune nge onyo to sera tum fana on nati julde dungele no mi doka golle ha mi yalta mi wada e fana alan sara mi hawtindira alan sara happu mun no wada nde deftere do nde yewta en fi dum an awqati ha fi waqutuji julde sifanto yeso ga alan sara ko ida sai hombo no fana alan sara mi acca mi wata ga sudu no da angro futuro egeje Allah burte wala yahillu lahu daganta ko helli faado da helli faago amon do landarde debbo non e gorko daganta ko helli faado wo suhbatu fasiki wondinagol e fasiki yarowo bere wujowo kansowo fenowo jenowo deturnowo wala yahillu lahu daganta ko kala helli faado jullo suhbatu fasikin wondinagol e fasiki wala mujalasatuhu wana jodo dugol e makko kadigoy
li ghairi darura si wona hara ko lorra mi fokkiti ko nakiri mi jodo day fimo o simme ara mo sonjude me si wona dum do mi jawi katre mi jodo di e mabbe si wona dum do li ghairi darura tawa ko mi ala suwa kono fannida mari suwa na ya jodo e fasi wala yatlubu wata helli faado dabbu on ɗum ni wonɗa me yetade an o karamo kojo ko suka windi ndegoy tayle mo yara 25 kangoy wala yatlubu wata helli faado wo ɗaɓɓu rida al makhluqina weltingol tagaɓe ɓen bi suhtil khaliq e dow tikkingol taguɗo an e min wata en waɗu ko yimɓe ɓe yiɗi ko ɓe wela tawata Allah monoto ko wata e waɗɗu ko njelo woni ɗaɓɓude yiɗi yimɓe e bela ye yimɓe no faala ko woni wo ko yimɓe ɓe yiɗi ko waɗata ceerno wiita goto ɗaɓɓu kala helli faaɗo ɗum ɗo le ko hurriya timmuɗo ni ndimanka ko timmungu rida al makhluqina bi suqtil khaliq ta goto waɗɗu qala Allahu Allah dali subhanahu senande wodanimo ndo ko parti jeyaɗum e ayeje alqur'ana ɓe yewti ɗo hay aya on o timma deftere nden fof ko aya goto alqur'ana on kadi na hay timmuɗo ma ko nelaɗo kadi ko goto pet woni ka Allah dalika deftere makko suratul anfal ka suratul tauba goɗɗe majji wallahu ko Allah wa rasuluhu e nelaɗo makko on a haqqu ɓuri handude an yurduhu nde ɓe weltinta in kanu si tawi ɓe laatike muminina ko ɓe gonniɓe ko Allah e nelaɗo makko pet duwaɗe ɗaɓɓude yo weldu wa qala alayhi salam nelaɗo maki wala ta'ata ɗoftare Allah na ɗoftagol personne n'a droit d'obéir la ta'ata li makhluqin tagangel fi ma'siyatil khaliq e yeddugol taguɗo goto wala on droit obéir un être humain en lui obéissant et désobéir Allah helli faɗo wala on droit wala yahillu lahu wo daganta koma an o helli faɗo an yafa'ala nde huwata fi'ilan gollal e nder kadina hatta ya'lama ha anda hukumallahi nyawore Allah fihi e ngal kugal wa yas'ala al ulama'u o lando karama ko ben sitay kanko jang asalli goto ko ya jangandu a lototo longal ko ya jangandu a juulay ko ya jangandu a hooray ko ya jangandu a mudday ko ya andu fi ɗum kadi a yahay hajju ko ya jangandu daganta ko helli faɗo wo helli faɗo nde o golla gollal diina ha o anda hukumallahi fihi e yone kere gollal diina be ko hukumallahi woni ton okay menen non o defte mon ɗo si men jangi na hukumallahi to men yatagade meɗe yiide yiyandeji mon moƴƴa e yo diina kanko hukumallahi pet ra'ayi kaari Paul ma Pierre alaton ko on walan ɗon ɗi mazhabuji mazhab wo wa yas'al al ulama lando karama ko hede ɗo non ko kanko winani wo wa yagtadi o nyentina tay non ko karama ko ɓe wonda ɓutude wo wa yagtadi o nyentina bil muttabina ɓen jokkuɓe li sunnati muhammadi wo sunna annabijo muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam o nyentina jokkuɓe wo sunna nelaɗo hukumallahi ko feere sunna on ko feere lande on jaɓo ko ndu woni sunna ko ila hende tuma sunna qur'ana ko feere sunna ko feere janga fatiha bi rabbin nas ayata sunnata rasulillah ko sunnatallahi tuyata sunna Allah on
me be windi be yaltini inde sunnata rasulullahi ma rasulillahi ma sunnata Muhammad. Honto ƴettan ɗon men ɗum ko honto on sunna yalti, honto ɗum liwri ko kanko karamogojo o wa yaqtadi bil muttabina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ene no wodi julɗo mo jokka sunna nelaɗo on kono tawoni sunna wo ko nelaɗo maaki ma ko nelaɗo huuwi. Miɗo landi no wodi ko nelaɗo maaki ɓe huuwi hara wona alqur'ana ɗum no wodi wo ko nelaɗo maaki ma ko nelaɗo huuwi ma ko nelaɗo acci ma ko ɓe yino huuwe ɓe haɗaɗo wo ko ɗo woni sunna. Nelaɗo no mari ko huwa e ko golla sina nde ɗo ko Allah yamiri ɓe ɗo ko min meɗe landi ɗum no bonni min hakke. Ne no mari ko golla huwa tawata wona ko Allah yamiri ɓe ɗo ko an ɓe mari ko ɓe huwa. Fastamsik billazi uhiya ilayka. Hiɓe wiya fastamsik jogito hasata billazi de alqur'anare uhiya ilayka wahyande ma. Honto sunna on ko be awa jokki sunna parce que mede yide ko na gosindirede ko abe na sunna yankobe ben ko bida yankobe no abe da mo be no bugito ya an wona sunna na sunna kono me ngala nande gotuno awya wona jullo ya suuse awa dum don awa bobbe mongo no suusi no wi goddo ko kefero ma o jullo abe wona shaira ma turi ko imbe bida na salafiya wona duma ko penale hebbitade ko mojjina wa yaqtadi bil muttabin sunna nela don ko do alquran e kala ko yaade mayre kala ko lundinde yo Allah podu balde wi'ay ko fokkiti ko holina den duubi guluje wulure goddum dum fo nyortete bugeto dina Allah kanka wona e gota wota kalaba poy kadi arana ko jokka e birdi wo allazina ben yadulluna be nutindina ala ta'atillahi daftagol Allah cela veut dire wo jokkube sunna nela don ko tindina be daftagol Allah wa yuhadhiruna be rentina min ittiba'i shaytani jokkugol shaytan wala yarda wata hellifado wo yarlano wata hellifado wo welane li nafsihi hore makko ma radiyahu konko welana dum almuflisuna ben jofobe almuflisuna ben hayrube almuflisuna ben ta'ibe allazina ben da'ati yebube a'marahum gurda mabbe fi ghairi ta'ati llahi ko wana doftagol Allah ta'ala o towi faya hasaratahum hayo ninse mabbe wayatu la hayo jutoygol bukaihim wullango mabbe yawmal qiyamati nyande nas'alullah den toro Allah subhanahu shanaye wodanimo an yuwaffiqana nde o hawrindinta en littibai jokkugol sunnati nabiyina sunna annabijo meden wa shafi'ina e tefowo meden wa sayyidina e koho meden Muhammadin kanyum ko annabijo Muhammad sallallahu yalla julu alayhi do makko wa ala alihi e bengure makko wa sahbihi e sahaba en makko wa sallam o hisnabe ande ko don den hattude lo mi wiyon ko deftere ko goddo windigoy ila jango ko faslun fi tahara fi labal fi dandiyan e nyamitay do seeda ko goddo windigoy wonata fo d'accord 100%. Nelaado ko yamira ko be jetto alqur'an be jogitonde be landama be ngureji din kadi e nder maakuji ko wiete kambe maaki fop ko wiide ko qur'an nelaado e kala ko yarate qur'an mi hande sinchama duudi ha wembi jama himbe ben son sifde be arabube wallahi on yipiji on falte bugade ay dina tellement que c'est grave. Allah ko goto nelaado on ko goto deftere nden ko wotere mofte den ko gote be no naadi yimbe e hinumo e hanama e yoloma yalama e yolto yalta hay ko goddo anda Allah goto nelaado goto deftere wotere qibla goto
mo ummatan wahida tawata mo beno jogi yoloma yalama ko fura goddo ko fura siddo mo jullo e sincugol defte ha ila nelaɗo aadiɗo jelu tafsir hay fewndi ɓe nini ɓe windude tafsir defte hadis tawata wotere yonata ko be mo be yaltina goɗɗum go nelaɗo maki ɗum ɗuuɗa hayni ɗum ɗo ko maw mutaffaqun alay ɗum ɗo ko mawdu marfu jawri ɗo yaari ɗo woy ta ka Qur'an Allah ayata ɗum ayata Fatiha ɗiɗi ala ayata shimoje ɗiɗi Bakara ayata ɗum me hadis goto ayay riwaya fillayeji sertuɗi ma hadis goto ta kalimaji fof no seedi be daroɓe nama no ɗum ɗon kadi ko wahyu ko Allah cippini sa hoolaki ɗum ka kefero daro heɓɓito baka e nelaɗo piji nelaɗo Allah du'otoɓe Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal faqr wa ghalabati ad-dayn wa qahri rijal nelaɗo molotono Allah kefero e basal goddo daro yaltina hadisi nelaɗo on nono be weleteno ha be habba tege mabbe on ko nelaɗo mayi tawi doleke mabbe jandino tiginde ka zifujo ele Qur'ana no yewti en zifu be ben nyande khazwatul azab lanni be fofu be radano e jaziratul arab be jawri sam doga tay honto gonga goddo min yino honto sayyidina Abubakar wonno honto Usman ibn Affan honto Abdurrahman ibn Auf les milliardaires hari ben honto woni si ha dole ke nelaɗo nabe tiginde e nyamande fiyendagol ko fejjinira piiji no heɓɓita ukka ka dina alle koyen holo koye wonu dammi qila wa qala jokken karamo ko ɓemɓe maaki na ɗum hande ko hanuno ko wallugol julɓe ɓen fop ɓe wawa nde deftere Allah ɓe huura nde deftere Allah ɓe wona no nelaɗo wonirno no maashi ɓe wonata ɓe eɓɓa bete kono hande ndale salatu tarawih ko jokkaɗo hande woɓɓe sa nafali ɓe konti ka kefero a yahal nafugol hacci sunna tentuɗo ko wona nafede ɗo ko wona nafede at-tarawih gonɗe wadde non nelaɗo wanno ɓe sali ɓe acciti warrini jawrini sayyidina Umar ari wi'i joni goddo yo fe'u julna on be kambe non be tawtano be rewi nyandego be ndari benni ewo bid'a do no laba halaji dina jettortano hakkune Allah dina on nano jettorto essentiel si Allah jabi o tafay do rijalum min rijalillah jibili on fof be itta julbe ben be lota halawa be wada julbe ben e ko woni ko laabi ko henti ko dina Allah kan la iwaja dina Allah kan ala lural fus al-Qur'an ala contradiction fus si aya ari do Allah wadi no goddum o faala masansu de wadda aya yeso don inna joni awa mi firti dum da baske mi tay no satti joni mi hoyni hato nyina gila goddum go ko firta aya al-Qur'an ya Allah burce walde den hebude non nini sukabe hombe yahude jangoya extremisme hulbinido den hedade vokoji har en wayri kono den yiude ko be fulbe futa bugondirta kongudi no yurmi ko yowiti e dina ayatabe lurra fido min ko non ngaldinimi Qur'an on do jamais hibe lurra hibe naati e debaji wata on sifanati na non kambe
min mi heɗotako ɗum. O silsilaji ko ɓe jokki ko hanki goɗo adallam mo mi yiɗuɗolam mo mi yiɗi mi ɗibbi mi ndargo ko on mi tawi ko fi on silsilaji maɓɓe na kamɓe di ko on o wonɓe heɗade ɗum. si poɗodiral ɓe tawi ko ɓe wonɓe ɓe poɗodir ka qur'anawa iye ka firgol nde ka firoji ka tafsir ka sababu nuzul fo yo ɓe jippino fo ɓe poɗodir tahe essentiel on fo iɓe naati e furuguji fenandeji calɗi mereji e sakugol bonna hakkille jama ko ɗum ɓe jokki. iɓe sikkude non ala dini e iɓe ore dina ɓe sikka ko ɗum woni dina. ɓe sikka dina kanko ɗum tawa na ɗum woni dina. jooɗo lerji mabbina piiji mabbingol ƴetta piiji ukkidira buru bara ɓe heɗo ɗum sakita nani ustaz kaari en docteur ayi ko ɓe rutti kaari pottuɗa kasaro ɗa heɗade silsila on ɗaari heɗano ɗum fi on yala barki ɗo fala jangude fi Allah heɓa baraji fontata Qur'an heɗo silsila mere penale ko yimɓe jokki e ɗaynugol yimɓe ɗo wawi joɗade ƴetta tan heɗagol ɗum yaltine hore mum ɗum dina Allah kanko wota pet ɗe mofte ɗo nelaɗo goto neli o jonni mo kawake mo jonnali hay e goto Qur'an tawi goto watande kadi waylude tawreta wayla injila wayla Qur'ana wi inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi qur'ana o yewti dogo wa inna lahu lahafizun etti garanti menen men rena nde jiɓatake nde modernise ta dina kam e kala ma ko selluɗo tata no yaadi tata Qur'ana gonge me wona ɗum piiji no moƴƴina zif ɓe ɓen ko bomɓe ɓe infiltrino dina kam moƴƴa hono hande Saudi e woykoy ko ɓen ƴetti njatigi huwondirteɓe naɓideteɓe wallideteɓe kono noon aray rijalum min rijalillah neɓa ma yawa ko dina kan waɗa ni ɓayle hari dina kanko ni artay ɗo wa anna haza sirati mustaqiman wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Allah o dina makko ko laawol goto en jokku laawi hono ndende jangude no tawa e laawi go mazhabu yi'ande yimɓe ɗo landi mo rewiri Allah yi'ande karamo kojo mo rewiri Allah yi'ande annabajo ɗabo haray ko honno wiɗo jogitiɓe annabaɓe mum e karamo koɓe mum reweteɓe min dunillah on sikku darɓe juulanay ɓe woni oyi ɓe hirsanay ɓe oyi ko feere ɓen ɓe rewirta Allah ɓe acca ko Allah wi kon ta ko qila wa qala ɓe ƴettata ayi karamo ko kaari ko wi'i karamo ko kaari ko ɗum wi'i o maku ɗo o dalol Allah ɗo aya Qur'an ɗo o hadis ɗo karamo ko kaari en ko ni famiri rewira Allah faamu ɓen wasi tawi arabu wona haala si wawlama nandi goɗɗo famata tawi waysi be no landi hollugo yi'ande mum e nder ɗum maktabuji ndare tawa nde fontuɗa o ko niwre nde naɓayma deftere nde fontuɗa o ko niɓe tu wonto a heɓata pewale mum aduna ko hayde ɓe ɓuri cobude ɗen wi'a ko ɗeɗo a fontiɗe ko ɗo a fonto a yi'a kisanko monintama si deftere memi teddungal e ndimu e dignité nelaɗon sallallahu
ɗum ko deftere diina non sifatako on tawi ɗo defte bo yiya ɗaɗa yide ɓeɗo kadi ko julɓe windi ɗum ɗo ko julɓe windi. Aray mi acciti on bandiraɓe fi suudu neniraɓe ɓen to gandi en faalandu rawne kono en jaɓa meɗen tawti on en waɗi ko wawɗen ko. Menen kadi min okki en happu e nder ndu lewru suumaye ɗo en hokkama saku nogay siman Big Soul lansiti kañoto ɗo en heɓi e makko 4 million e seeɗa en heddori ko fanɗo 1 million 15 ko watten lannitoɗen ndu suudu lannitande hawruɓe ko yowiti e crepugol pardon kan crepama ko yowiti e dalasugol ko yowiti e plafonugol ko yowiti e tanki e buutu yowiti e jasugol hurgo kippe ndun ɗo waɗa ɗum waɗali aray min mi ngalɗi ndu suudu si ndu suudu ronka lannitede o nenirawo mo aduna fo yi'iɗo e sohla mum ronke hollede ɗo kadi awa e hinoɓe ɗo ka suudu ndu darnanɗen ɓe aray mi ngalɗi mi huli billahi wallah e mille ko ha sumaye on maayi sumaye maayi noddude Big Soul noddarama kumpital mi waɗa yewtere meɗen fottani go yo yeye kono meɗe wiye jebbile ha ndaren si lannitete ko ɗum waɗi mi dogi mi jindi ɗo fo waɗi évaluation 19,700,000 i jasugol hurgo ko 3 mètres 2 mètres et demi largeur darna madium waɗa baafum dalasa ha ɓowra watta plafond ɓayru si plafond waɗaka ɗo wonotako harewu ko fammere non naada danki e buutu filmen ndu uddite saabi ɓe hune du'ondire weltodirane on tuma so yiti men ɗo wallen goɗɗo kekkeru si tawi non ɗum ɗon waɗali ha suumay on maayi ɗin ɗon ɗi moɓidiraka aray koyo fewjangol ɓayno ɗum ɗon pullo fuuta kañum tun no gayna no fuuta e projet makko e haaju makko kanko tun no gayna ɗum kono jogodiren huwodiren wallidiren fi hunde gaynende yulten e mayre fi julurde on dey ɗe wakkile kono ko weƴƴi ɗon mi yi'ali mahugo julirde on ne courage laɓa de sago mum miside amen den menen ɗo ka amen ni ɗum ɗon ide wakkili 1,500,000,000 gol julirde tawata hay saffa goto hewata tawata waɓutu noddinte foppu ko mawɓe ɓe hattana senagol ɓe wawata senade juula waɓutu Allah ka julirde mais hingiri maha julirdeje jane ɗum on ne fo wallidiren en waɗi goy parce que ila fi ɗum wowla 2021 2021 ka vende ha 2020 ɗum woni on datu ɗo woni bonnilan hakki hari ko Alpha laami mi yegiti ɗum min doguno yehi Konakri yiide maɓɓe e holli faale duuɓi non joni ko mi nanga kon non ko ɗum waɗi sina ɗum harayno ko waɗata wo waɗino e joni non ko waɗata wo waɗay ndu lanniteɓe hoɗa ma ndu yewite haray ɗum yakka seede mo numéro wangal no video hayka TikTok ɗo e nga yaltiti ɗon go ɗo kadi moƴƴi mi yiɗa non wowlugol fi mum panɗi goy moƴƴi
himeroje ɗen no ɗon ala ɗo e sodu ndara kala mo sonna mo wiyata ɗum poro fus a gayna sodu ɗum ƴetta ndara ko wonto yultoyta aray ko ɗum min salmini on Allah ɓeydu jam on jarama